Hi guys, welcome back to my channel. If you guys haven't subscribed, please go and subscribe now. So as you guys know, every year I will do a video before 2025 ends, before 2024 ends. So right now I nak buat video before 2025 ends. And before I start, I sebenarnya takut. Before I start, if you think the shoes fit, wear it. Okay, if not, then jangan nak terasa sangat. Because this is my channel, this is my YouTube channel. I have the right to say everything that I've been through. Because siapa yang kenal I, siapa yang tahu, I buat YouTube ni bukannya untuk orang lain, tapi untuk I, because I really love to tengok balik video-video lama. Kalau I rindu Japan, I tengok video Japan. Kalau I rindu family time, I akan tengok balik video-video dengan family I. So yeah, before I start, itulah nak cakap, takut sebenarnya, tapi I have to do it. I have to do it, girl. Takkanlah sebabkan kau seorang aku tak boleh nak buat video kan. So I have to start. Okay. So I akan start dengan satu ayat daripada ex-colleague I, which is kita rapat dah juga masa kita kerja dulu sama-sama. Benda ni I tak nampak, macam mana nak cakap, kita kadang-kadang tak nampak apa kelebihan diri kita kan. Sampailah one day dia cakap dengan I, macam like, Ika, aku tengok kau ni cepat belajar, fast learner, ajar benda baru kau dah boleh buat, dah boleh adapt. So dia kata you don't have to hesitate to resign, you know. Sebab masa tu I memang dah bosan lah dekat company tu. Dah 2 years plus, 2 years and 6 months kot. And then I memang nak resign sebab, tapi kita as manusia of course kita takut kan, sebab kerja susah nak dapat sekarang. So what he told me macam tu lah. Dia nampak kelebihan I, which is I tak nampak pun kelebihan tu dekat diri I. Faham tak? Kadang-kadang kita ni lupa yang diri kita ni ada nilai, ada harga. So apa yang I belajar daripada apa yang dia cakap tu, which is kita kena percaya dekat diri sendiri. And I actually fast learner, you know. Itu apa yang orang cakap lah. Kalau I nak cakap diri I fast learner tu, I tak sure lah. Tapi maybe kan. Okay. So and then of course lah kita takut nak resign, kita sangat overthink, takut lah lepas ni nak kerja apalah kan. Tapi kita lupa. And lagi seorang my ex-colleague cakap, she told me, anjing pun Tuhan bagi makan. So from there I was like, okay, I should resign because I need to explore, I need to, macam mana, I nak grow. I rasa kat situ I tak boleh grow. Okay, I'm so sorry to say this, but this is what I feel. Apa yang I nampak, apa yang I go through throughout the years, 2 years and a half I kerja kat situ. So macam, okay, Tuhan, anjing pun Tuhan bagi makan. So I resign from that job, I resign from that company. And yeah, and nanti pasal tu kita sambung lagi, which is sekarang bulan 12. I sangat-sangat tak sangka Allah tu sangat-sangatlah baik, sangat-sangatlah dia beri apa yang I nak. Everything yang I nak Allah bagi. Dan sekarang bulan 12, cerita resign tu bulan lepas lah, bulan-bulan berapa tak. Sekarang ni bulan 12, I berada dekat tempat yang selama ni I minta dekat Allah, dekat company yang I dream, kerja yang I dream of. So apa yang I nak korang, apa yang I nak cakap, minta je dekat Allah. Allah tu dengar, Allah listening, you know. Allah tak pernah tak bagi apa yang kita nak. Okay, so next one is about my mom. So guys, siapa yang kenal my mom, you guys mesti tahu she's a very kind-hearted person. Saya ingat ke guys? Sekejap. Okay, siapa yang tahu, my mom very kind-hearted person.
very generous kan. I boleh je minta, mah I nak duit, nak beli katil, contoh. Tapi I tak buat macam tu. Apa yang I nak, I kumpul dulu, barulah I beli. Okay, kita kena usaha manifest. Okay, InsyaAllah kita akan dapat apa yang kita nak tu. Okay, so pasal my mum. So I tak adalah, sebab dia, my mum, dari kita orang kecil semua, everything yang kita orang nak, she never say no. Never ever ever. Okay, so she's very strong woman. She's tak tahu, I just want to be her. If one day I get married, kalau rezeki, I want to be like my mum. I will never say no to my kids. So that's why dari sekarang korang kena kerja keras, I kena kerja keras for my future, for my kids. If I tak kahwin, tak apa, I akan spend duit tu untuk I and my family lah, of course. Okay, tapi itu terlalu sedih, so sabar sekejap. Kita tak nak sesedih dulu di awal-awal video. So next one, it's about friendship. Okay, pasal friendship, apa yang nak cakap, it's not just about friendship lah. It's about everything or anything in this world. Semua benda yang dekat dunia ni, semua benda dekat dunia adalah pinjaman. Okay, tak ada satu pun yang milik kita. So you guys have to know that. You guys have to realize that, yang tak ada benda pun dalam dunia ni milik kita. So pasal friendship ni, I tak kisah pun kalau dia ada ramai kawan ke, dia ada 1000 kawan ke, 100 kawan ke. But for me, I really I really jaga I punya quality. So siapa yang ada dalam circle I adalah orang-orang yang berkualiti saja. That's why I have really small circle. I have trust issue. So kawan tu memang ada, cuma sahabat, kawan yang harus senang itu tak ramai. Okay, I know siapa yang betul-betul, siapa yang kawan-kawan, siapa yang just kawan kerja, kawan-kawan kat luar, siapa yang betul-betul sahabat, siapa yang betul-betul ada dengan I, yang tahu A sampai Z pasal hidup I. So I tak kisah pun kalau dia nak ada ramai kawan, because at the end of the day, you akan rasa the energy tu, you sendiri yang akan nilai the vibe. Okay, contohnya dia ada selalu untuk you, dia selalu cari you, dia selalu ada insting yang bila you sedih ke apa ke, dia ada dengan you. So guys, saya nak cakap, biarlah ada orang nak ada ramai kawan ke apa ke, yang penting you akan tahu sendiri daripada energy diorang, daripada effort diorang, daripada even I buat party last minute ke apa ke, kalau orang-orang yang datang tu adalah orang yang for me put an effort to come. That's why I cakap, biarlah nak ada ramai kawan macam mana pun, yang penting quality over quantity. Okay, nak ada ramai kawan boleh, tak ramai kawan pun okay. Semuanya depends on yourself. But as you guys grow older, you guys will realize that quality is very important. Kalau you ada ramai kawan macam ni sekalipun, kalau time you susah, time you sedih, dia tak ada, macam I don't know. It's apa, individual punya choice. Okay, I just cakap apa yang I've been through, you know. Okay, next one, kita kena berdamai dengan takdir. I tahu benda tu susah. Benda tu sangat-sangat susah untuk berdamai dengan takdir. Orang cakap senang lah, sebab orang tu tak lalui apa yang kita lalui. So trauma, sakit, semua tu of course ada. Luka, semua tu akan ada. Tapi that's how you handle the situation, how you berdamai dengan takdir. And belajar untuk reda, terima takdir. Jangan tanya kenapa, because one day Allah akan tunjuk you. One day you sendiri akan faham kenapa benda tu jadi dekat you. Okay, I'm not talking about love guys, please. There's banyak lagi benda dalam dunia ni yang kita kena berdamai dengan takdir.
not just love. So please kembangkan otak you. Jangan fikir pasal cinta je, sedih pasal cinta je. No. Okay, no. Okay, so kadang-kadang I faham, kadang-kadang you tanya kenapa orang yang sakitkan kita nampak bahagia. Mungkin, okay, I baca mungkin nampak bahagia sebab dia tak duduk lagi dengan luka. Tapi tu tak bermakna dia menang dan terlepas. Allah tak pernah lupa apa yang dia buat dekat kita. Percayalah, kebahagiaan yang dipamerkan tidak selalu mencerminkan realiti. And it's true. It's true guys. Orang yang sakitkan korang, diorang show off kebahagiaan diorang. Are you sure diorang bahagia? Are you sure? Tapi kalau betul diorang bahagia, Alhamdulillah. Tapi ingat, kifarah ni bukan datang dalam bentuk balasan direct depan mata. Kadang datang dalam bentuk hilangnya nikmat ketenangan, rezeki tersekat, atau hidup rasa kosong walaupun nampak bahagia. So guys, let them be. Jangan buat kerja Tuhan. I selalu cakap benda ni, jangan buat kerja Tuhan. Tak payah cari tahu. One day, Allah akan tunjuk you sendiri tanpa you perlu cari tahu. This is true. And this has happened to me. And yeah, itulah kuasa Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Kita tak perlu cari tahu. One day, Allah akan tunjuk every single thing. Tugas you kena redha, berdamai dengan takdir, improve diri you jadi lebih better person, lebih baik. Jangan jadi macam orang yang sakitkan you. Just don't. I don't do revenge. I let Allah do His job. And then, if people ask me, what is your ideal type of man or husband? I don't know, maybe someone like my mom. She never say no to me. She never berkira kedekut. Never ever. Kalau kau pasal contohlah, kalau nak cari husband, kalau kau minta makan itu ini pun dia dah berkira dengan kau, itu baru soal makan tau. Itu baru soal makan. Kau bayangkan kalau kau hidup dengan dia, macam mana terseksanya kau kalau dia kedekut dan berkira. So of course lah, I nak husband yang beragama. Semua orang pun nak kan. Klise lah, klise. Tapi I nak someone yang family man, provider, bertanggungjawab, dapat menghargai I, yang terima I seadanya. Itu paling penting. Kalau dia tak boleh terima I seadanya, macam mana nak hidup together, right? So yeah, I just nak someone yang macam my mum lah. Tak pernah berkira, tak ada, ataupun macam diri I don't know, kan? Selalunya orang kata jodoh tu cerminan diri. Jangan blushing sangat cakap pasal jodoh. Okay, by the way guys, I dah ada tarikh kahwin. Tapi calon tu nantilah. Tak ada lagi sekarang ni. Tak ada yang masuk Minang. Masuk I tak ada tu, tak ada siapa yang masuk Minang, okay? Tarikh kahwin ada, jangan risau. By the way, I tak nak settle down 28 tau. Sekarang pun boleh. Tak ada gura-gura lah, takut lah. So guys, taklah pada I, someone yang put an effort lah. Effort tu sangat-sangat penting. Effort, yeah. I perempuan kan, so I malu tak kalau I nak make the first move. So if you know, you know lah. Yeah, macam tu lah. This one is pasal travel. So this year I travel Japan, yang ni yang overseas Japan and Bangkok in 1 year. Bagi I tu achievement untuk I. Achievement untuk I yang berumur sangat muda. Okay, I baru 18 kot guys. I baru 18. 26 baru 18, sorry. I baru nak masuk 18. So bagi I yang muda ni, sangat muda ni, itu achievement lah untuk I. Japan kot guys. Dulu I paling macam Dulu lah I macam Japan mahal lah, mahal. Last Allah bagi I pergi Japan guys. Allah bagi I pergi Japan. Padahal Japan lah negara yang paling I cakap mahal lah, mahal. Tapi memang betul pun, makanan diorang very expensive. Very expensive. Sekali makan you kena bayar RM80 seorang. Okay, RM80, RM70 macam tu lah, RM. Japan is very expensive, tapi very
best experience. Shopping murah, makeup murah, kasut murah. Okay, kalau korang pergi Japan, please shopping. Okay, please shopping. Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur. I pun tak tahu macam mana I boleh pergi. I pun tak tahu. Dengan izin Allah lah kan, of course lah. Best sangat kalau ada rezeki lagi nak repeat. Nak pergi Tokyo pula. Best sangat guys Japan, please go. Orang-orang dia very polite, tapi kita ada language barrier. Sebab I cakap English, diorang cakap Japan. So macam itik dengan ayam. Okay, siapa yang tak tengok lagi vlog Japan I, pergi tengok. Okay, pergi tengok. Best lah. Best sangat. Experience yang I will never ever forget. I wish one day I boleh pergi dengan husband I, dengan my kids. You know, we always have that dream. Manifest. Okay, manifest penting guys. I orangnya sangat-sangat suka manifest. And satu persatu Allah bagi apa yang I nak tu. So guys, kenapa korang nak kena give up? Cakap macam tu. Honestly, I pun selalu je nak give up. Rasa hidup ni dah tak ada bermakna. Tiba tu normal ko, normal. It's just how you handle it. And yeah, Bangkok yang I menyesal tak masuk POCMAT dia. Kalau I tahu I masuk POCMAT, memang I belilah kan blind box. If you guys know the blind box from POCMAT. Tu je lah kat Bangkok. Lepas tu, oh but tak tahu, I don't really love going there. I don't know why. Maybe I tak explore mall diorang kot. I don't know. Tak tahu. Kawan I suka sangat pergi Bangkok. I macam no, I don't know. Tak tahu. I'm so sorry, jangan kecam I. Tapi I just don't feel good at Bangkok. Yeah, maybe boleh buat better itinerary kot next time if I nak pergi. Maybe next time kalau pergi, I akan pergi mall je kot. Mall, tempat shopping. Lebih banyak tempat shopping, you know. Itulah, Allah tarik satu tapi Allah bagi I macam-macam sangat. Okay, and I selalu tak percaya kalau orang cakap diorang bangga dengan I, because I don't feel that way to myself. Orang selalu cakap, aku bangga dulu dengan kau, aku bangga dulu dengan kau. Macam like, what did you see in me? I see nothing. Yeah, orang selalu cakap macam tu. Bangga, I ada tu, ada ni. Alhamdulillah, semuanya dengan izin Allah. Cumanya I rasa I tak cukup bangga lagi untuk diri I. I tak cukup bagus lagi untuk diri I. So I have to achieve more and more. I akan push diri I untuk achieve everything that I want. Yeah. So next topic is about my past, yang I terpaksa cakap because aku tahu kau tengok. And aku harap 2026 kau tak akan ganggu aku, tak akan ganggu family aku lagi. This is the very last warning. Bukan sekali kau buat. Kalau kau nak cakap aku cakap kosong, terpulang. Tapi bukti semua ada yang kau memang ganggu hidup aku. This very last warning. After this, kalau kau cari aku, cari family aku, cari mak aku, kita orang akan buat a police report. This is maybe bagi kau tak ada apa-apa, tapi bagi kita orang this is serious. Untuk keselamatan aku, keselamatan family aku. Please move on. Okay, dah 26 dah pun. Kau pun besar, bukannya budak kecil lagi. Aku harap kau kahwin cepat-cepat dengan pilihan hati kau. Dan stop ganggu hidup aku dan family aku. Okay, tolong stop raih simpati mak aku. Okay, aku sangat-sangat mohon. Kau jangan kacau kita orang lagi. Okay, kau cakaplah apa pun. Satu apa pun yang kau cakap, kita orang tak percaya. Sebab once a cheater, forever cheater, right? So yeah, this stage is for you. Aku tahu kau tengok. Aku harap 26 kau jangan ganggu kita orang lagi. Kalau kau ganggu lagi, kau tahulah apa padahnya for next step. Okay, aku tak nak pun report polis, tapi orang-orang keliling aku yang risaukan aku, they advise me to make a police report because I think you need help. You need help. Sebab dulu kau cakap aku gila, but look at you now. I don't know. Okay, kalau kau rasa kau betul-betul bersalah, kau minta ampun dekat Tuhan. Kau tak perlu pun raih simpati dekat aku, dekat mak aku, dekat family aku. Tak perlu. Okay, aku takkan lupa apa yang kau dan family kau buat. So please grow up.
Please grow up and kahwin dengan pilihan hati kau. Stop kacau aku lagi, okay? Yep. Next one. Okay, let's move on. I don't want to talk about that much. So yeah. So this year kan, bila fikir balik, adalah satu time ni I gaduh sikit lah. Ada miscommunication, misunderstanding dengan my friend. Tapi bila I fikir balik, kalau that time I tak gaduh dengan dia ni, maybe I dah tahu semua cerita tentang si A. Okay, I panggil dia si A lah. Okay, tentang si A. Kalau I tak gaduh, mesti I dah tahu semua. Nak tahu kenapa? Bila I fikir-fikir balik hikmah dia, I gaduh dengan kawan I ni. Tak ada gaduh gitu-gitu. Ada salah faham sikit. Sebab Allah tak nak I tahu semua pasal si A ni. Apa si A ni cakap dekat kawan dia pasal I. Allah tak nak bagi I tahu semua. Kalau I tahu semua, I tak berdoa, I tak meminta dekat dia. Bila I fikir balik lah macam, shit, kalau that time aku tak cakap macam tu, mesti aku dah tahu semua. Sebab kawan I ni jenis pelupa. Kalau kau tanya dia beberapa bulan kemudian, dia akan lupa. Beberapa hari pun dia akan lupa juga. Dia tak akan ingat. Dia bukan jenis macam I jenis orangnya very detail, very ingat setiap detail. Sekecil-kecil detail pun I ingat. So kawan I ni tak. Dia dengan partner dia tu jenis pelupa. So yeah. So I tak dapat pun information tu. I sedih lah sebab I tak dapat tahu. Tapi tak apalah, I rasa ada hikmahnya. Hikmah dia Allah tak nak I tahu semua. Kalau I tahu semua, I tak meminta dekat dia, I tak berdoa dekat dia kan. So yeah. Tapi kadang-kadang I rasa macam lebih baik I tak tahu. Sebab I tahu ke, I tak tahu ke, nothing will ever change. Okay, tak ada apa pun yang akan berubah. So yeah, walaupun I selalu gurau-gurau dengan my friend, tapi kadang-kadang deep down I selalu sedih. Sebab kau faham tak perasaan yang you miss that person but you cannot tell them, you cannot do anything about it. You know, walaupun yeah, I tak ada cakap lebih lah pasal tu. I takut, okay. Bagi I, effort tu kena datang daripada lelaki lah. Macam tu lah. Bagi I, kalau dia tak kerja you bukan tujuan dia. Okay, tu je lah I boleh concludekan. That is the conclusion lah. So azam baru I nak move on lah dari dia, bro. Dah setahun dah, bro. Tiba. So next one, it's about jodoh. I tak tahulah kenapa I selalu sangat touching, sedih bila fikir ataupun teringat pasal jodoh. Lagi-lagi FYP I selalu sangat keluar konten yang dia kahwin dengan crush dia. Faham tak? Sebab dia doa, dia minta kat Allah. So I macam terfikir, apa perasaannya bila dua insan tu disatukan pada masa yang tepat. Selama ni diorang berdoa untuk each other. They pray for each other. You know, like Allah is listening. You know, like benda tu kadang you rasa tak logik pun nak jadi. Tapi kalau Allah kata jadi, macam gini je. Tahu tak? Itulah touching lah bila fikir macam, bestnya korang doakan for each other, lalas korang disatukan even without communication. Faham tak? Without communication. Ini I cakap pasal without. Kalau with communication, logik lah korang boleh kahwin. Logik lah korang boleh kahwin sebab hari-hari korang chat, jumpa. Logik lah. Ini I cakap pasal yang korang tak jumpa, korang tak communicate, korang tak confess, tapi korang bagi tahu dekat Allah, and Allah satukan korang. Like how miracle that thing is. Yeah. Bila fikir balik sedih lah. Macam ish, Allah tu kalau nak bagi sekelip mata je dia bagi. Tapi for now dia nak kau minta dekat dia. Sakit, benda tu sakit sebenarnya. Almost every single night I nangis kalau fikir pasal tu. Tapi ya, itulah tak ada hidup I untuk masa ni, untuk sekarang. Sedih lah, sedih. I cakap sedih bukan I minat semata. Sebab kita pernah chatting, tapi bila benda tu berhenti dekat situ, I rasa orang tak akan faham kot. Ya, and ya, itulah apa I cakap. Kalau effort tu kena datang daripada lelaki kot lah. Tapi I faham dan I respect
both of us punya past. Ya, tu je lah. Nak cakap lebih-lebih pun tak boleh. Okay, tak boleh. Okay, nak kena kita tak boleh review. So, and next one, apa yang belajar tahun ni adalah I ni orangnya sangat penakut dalam semua benda, banyak benda. I ni penakut. Okay, I seorang yang penakut. And bila I look back and see myself, apa yang I dah lalui, apa yang I dah buat, I macam I'm so proud of myself. Yang I buat benda tu walaupun I takut. Contohnya resign from my previous company. I tak stay dekat my comfort zone. I nak capai impian I nak achieve goals I. So I have to leave. I have to leave in order untuk Allah buka jalan tu untuk I achieve my dreams. So in order to achieve my dreams, I have to let go things yang I ada sekarang. So yeah, kalau korang pun rasa macam stuck kan, korang nak achieve dream korang, so korang kena lepaskan something, korang kena let go something. Tak tahulah, this is my opinion. Ini apa yang I lalui. Orang lain experience kan. So yeah. And kalau bila I fikir balik, kalau I tak lepaskan, I tak pergi daripada company tu, I tak akan dapat apa yang I ada sekarang ni. Walaupun I tak tahu apa yang I ada sekarang ni sampai bila, tapi insyaAllah I yakin rezeki Allah tu luas, tu saja. And I akan buat yang terbaik lah. Betul, bila fikir balik, kalau I tak keluar daripada company tu, I tak akan jumpa benda yang I dapat sekarang. Dengar macam tak logik, tapi it is what it is. Yeah. Lepas tu, I riding a horse. Korang tahu tak, I ni sangat-sangat penakut, sangat-sangat overthink. And even I naik kuda tu pun, I berzikir je dalam hati. Korang tahu tak, kuda tu boleh tahu perasaan dan hati korang. So I rasa kuda tu, dia pun tak tenang sebab I pun tak tenang. I takut. So dia pun laju sangat. Tapi okey lah, alhamdulillah I tak jatuh. Lepas tu before riding horse tu, I nampak ada seorang kakak tu jatuh tau. I lagi macam, ya Allah, should I go back? I takut sangat. I overthink everything guys. I overthink gila kot. Tapi alhamdulillah, sangat bersyukur, I had so much fun and I tak jatuh. Kuda tu sebenarnya comel je kalau kita bonding dengan dia kan, sebab dia tahu perasaan kita. Takut sebenarnya. I respect my friends sebab I tak nak start dulu. I suruh dia start dulu. Sebab before kita outright, kita kena ada lesson dekat arena. Mana boleh terus bawa je, kita kena belajar dulu kan. Dan lagi first timer. So yeah, thank you lah. My friend tu selalu mengalah dengan I sebab I sangat penakut. Dia pun takut juga kot, tapi taklah, I tengok dia relax je. Dia dengan kuda dia relax je. I yang macam gelabah-gelabah. Tapi I cuba relax. I try to relax. Tapi dalam hati memang tak lepas lah zikir sebab I sangat takut I jatuh. Korang tahu tak, jungle tu very very sempit. Banyak serangga. You know, sempit, memang muat-muat kuda je. I was so scared. And jalan tu licin, naik turun gunung, takut sangat. Tapi kuda yang I naik tu, dia suka sangat main air. Comel lah. Kalau ada masa lagi, I akan repeat. Tapi dalam arena je lah, tak nak dah keluar lagi. Itulah. Tak tahulah. I akan try untuk keluar daripada comfort zone I akan try benda yang I tak pernah try. And yeah, lagi apa? Itulah apa yang nak cakap. Sometimes I banggalah juga dengan diri I sebab I keluar daripada comfort zone I guys. Okay, yeah. And I nak cakap this year banyak sangat doa-doa yang termakbul. Okay, cuma ada lagi lah yang belum. Okay, sabar satu-satu. Allah cakap satu-satu. So it is not easy to berada dekat mana I berada sekarang. It is not. Trust me, it is not easy. Kalau korang nampak easy, korang salah. Korang tak rasa apa aku rasa. Korang tak lalui apa yang aku lalui. And ya, kita ada battle kita masing-masing yang kita tak cerita dekat orang.
sedih kita yang kita tak cerita ke orang. Cukuplah Tuhan je tahu kan. I still have a lot to learn. Okay, every day is a learning process for me. Keep on learning. Betul. Menimba ilmu sampai negara China. Sorry kalau I salah, I tak tahu. Tapi betul. Every day is a learning process. Ada je benda baru yang kita akan learn every single thing. Korang rasa macam korang dah tahu semua benda dari ni, tapi sebenarnya tak. Banyak lagi ilmu, knowledge yang kita boleh belajar. Betul. I bila masuk tempat baru ni, banyak benda I belajar. Macam yelah, banyak lagi yang aku tak tahu sebenarnya. That's why I have to leave that previous company in order for me to gain more knowledge. Okay? Ya, itu apa yang belajar lah. Every day is a learning process. Every day kita buat silap, every day kita buat salah, every day kita belajar. And it's okay. It's okay to feel that way. And it's okay to feel give up. Tapi jangan give up. Okay, jangan give up. Take a rest, tapi jangan give up. Tak kisahlah dalam apa-apa, dalam kerjaya, dalam cita-cita, dalam jodoh, dalam whatever yang korang been through, just don't ever give up. Actually, I'm not good at giving advice. I think, tak tahulah, just I nak buat je video ni sebab untuk I suka tengok balik apa yang I belajar, apa yang I dapat throughout the years, and I learn a lot. And I just want to say that this year is a very tough year for me, but Allah juga bagi I macam-macam. Allah bagi I semua benda yang I nak. Cuma ada few things that I belum lagi achieve. And yeah, and I tak tahu I should say this here or not, but there's one thing that happened to me this year yang buat I bahagia, walaupun benda tu sangat-sangat sekejap. And I hope ending dia adalah ending yang happy untuk dia dan siapa-siapa yang dia pilih. Yeah, this is part of life. Not everything we want we will get it, but I don't know, I just keep manifesting. Usaha ada usaha ke? I just keep manifesting and doa je. I yakin Allah tu baik, Allah tu tak jahat pun. Dia akan bagi I bahagia juga dengan suami I. Suamilah kita tak naklah bercinta lagi lama-lama. Kahwin je terus. Bercinta lepas kahwin. Bercinta 5 tahun pun belum tentu kahwin, guys. Oops. Betul. Ni betul ya, guys. Korang bercinta lah 5, 6, 10 tahun pun, kalau dia bukan jodoh kau, dia bukan jodoh kau. Okay, so tak payah bercinta, terus je tunang, masuk minang, kahwin. Senang. Okay, itulah. Semoga 2026 banyak lagi benda yang indah-indah jadi. Benda-benda indah yang baik-baik je kita lalui, okay? Panjang umur dia ni. And yeah, I feel so grateful untuk orang-orang yang stay dalam hidup I. Sangat bersyukur yang terima I seadanya, yang tak bosan. Tak nak nangis lah. Tak nak nangis. Takkan bila nak nangis. I feel so grateful untuk siapa-siapa yang stay. Kenapa sedih sangat ni? Kenapa sedih sangat ni? Sebab I know myself, it's not easy to bencilah aku. It is I know myself, it's not easy to handle me, to be with me. I know. And for that, I really grateful for people that stay and accept me for who I am. And itu apa juga I harap untuk jodoh I.
yang dia akan stay juga no matter what happen. Dia takkan curang. Dia cukup dengan seorang perempuan yang menghargai saya, membela saya saat semua orang jatuhkan saya. Ya, yang ada dengan saya. Kenapa ni tiba-tiba je? Tak sukalah topik ni, tapi nak cakap juga. Ya, I wish that to happen lah. I think tu semua impian semua perempuan kot. Tapi kalau by 30 I tak, jodoh tak sampai, tak ada lagi, I decided not to get married and I enjoy je life I. Okay, by 30 tak ada siapa-siapa lagi ke apa ke, I will not get married. Tapi tak tahulah, ini apa yang I cakap sekarang. Okay, ini apa yang I cakap pada Disember 2025. Tak tahu nanti, sebab hati manusia Allah yang pegang. Sekarang kita cakap, nanti dah 30 tak nak kahwin, nanti tutup kahwin juga. So saya tak tahu, I have no idea apa yang Allah siapkan untuk I. Itu semua rahsia Tuhan. Tapi saya yakin semuanya akan baik-baik saja, and di waktu yang tepat. Okay, di waktu yang tepat. Kita tak lambat guys, kita tak lambat, kita on track. Just belum masa yang tepat. Itu saja. Kalau Allah kata nak jadi, jadilah. Tapi sedih bila ingat, sebab I realize when I love so hard. That's why it hurts me. But I'm so grateful to know you. I tahu you baik, I can see that. But it's okay. It's okay. Itulah nak cakap. I respect your decision, and it's okay. It's okay not to be okay. Saya okay je, walaupun hari-hari nangis. I know you're a nice guy. I know that. Hi guys, so I have some sorry, my friends is so funny. Okay guys. Okay, so mari kita baca untuk closing video ni. So sorry guys. Okay, I love her so much. You tahu tak, you ada seorang ni yang I tak tahu lah nak cakap. Instinct dia always right. Instinct dia always on top. I don't know, but every time if she asking me, are you okay? Are you sure you okay? Actually, I'm not. At the moment she asking me, am I okay? I am not okay. So, tengah shoot, dia WhatsApp kata tak baiknya tak tunggu ayat daripada dia. So, itu yang tadi I cut and then I wait for her lah. So, yeah guys, let me read it. I baru nak baca, tak baca lagi. Tapi dia buat dalam kelang kabut lah ni, sebab last year tak last minute. This year last minute, sebab I tak ada masa dah. Hari ni je I ada masa untuk shoot before 2025 ends. So yeah, so bismillah, kita baca. Okay, as this year wraps up, I want you to know this. You made it through a whole chapter of your life that you will probably only fully understand later. Every small win, every awkward moment, every time you kept going even when you were tried or unsure, it all counts. Growth doesn't always look loud or impressive. Sometimes it's just showing up again, and you did that more than you realize. You are allowed to be proud of yourself. Macam dia tahu tadi I ada cakap pasal proud. Takut. You are allowed to be proud of yourself and still feel like you are figuring things out. Lagi sekali, both can exist at the same time. Take the good memories with you, forgive yourself for the messy ones, and don't carry what no longer fits into the new year. I hope New Year brings you more confidence, more calm, more laughter that hurts your cheeks, and people who see you for who you really are. Yes, that's what I always wanted, that I want someone that terima I for just who I am. You know, tadi pun I ada cakap kan, I want someone that, yeah, yang dia nampak kekurangan I, dia tak ada pernah terfikir untuk tinggalkan I. Because yeah, I know it's hard for someone to stay with me. I say that and I know. Yeah,
And okay, sambung. Go easy on yourself. You are learning, you are becoming, and you are doing better than you think. This year has been hectic for us. We had so many misunderstandings and arguments, but I believe all of that is part of how our friendship grows. Even when things got heavy, I never once thought of walking away, and that alone shows how much this friendship means to me. I love you more than you will ever know. And I'm proud of you. Truly proud of your achievements. I'm not crying. Only God knows how proud I am of everything you have become and everything you have now. You have come so far, even if you don't always see it yourself. It's okay if you don't focus on love right now. Love can come later, not now. Right now, focus on yourself. For so long, you have been putting others first, and I hope this time you choose yourself. I may not always understand you perfectly, but I'm always trying to. I hope you will always to lower your ego sometimes. Don't judge too quickly, don't shut yourself off, and don't keep everything to yourself. I'm open with you because I trust you, and I hope we can keep choosing honesty with each other. No matter where life takes us after this year ends, I will always wish the best for you. Thank you for staying even on the days when things were not easy. You matter more to me than you probably realize. Yeah, guys. I always put others first than myself. So I hope next year I putting myself much more. And apa tadi nak cakap? And yeah, for this year me and her had a few arguments here and there, misunderstanding, miscommunication, and yeah, and what I've learned is sometimes my posting, apa yang I nak sampaikan tu, orang boleh salah faham. Padahal I tak maksudkan macam ni, tapi dia maksudkan begitu. So yeah, there's a few posting that yeah, it's heavy. It's a heavy year for us, but that's where we learn and we grow, you know. And for me, dengan cara tu we know each other much more better, you know, much more deeper, because I proud of myself this year because I confront with her, because I saw some her tweets that make me so sad, and I think that tweet is for me, and it turns out true, that tweet is for me. So I confront her, and that's where we confess, we talk about it, we tak pendam, you know. Sometimes you guys have to know that people can't read your mind, people don't know what is in your heart, so you have to let it out. You have to let people know what you feel, how you feel. And yeah, if you kept it to yourself, people wouldn't know. That's what I learned throughout the years, and for me, that's what makes us more closer. Yeah, and her instinct is always on point. I don't know why, but I don't know, it's just maybe the connection between us. Yeah, and she's always there for me. She's always listening to my dilulu, my manifesting, and it's okay to berangan, guys. Berangan is free. It's okay, because maybe one day it will come true. We don't know, right? So keep dreaming, keep manifesting, keep praying. So yeah, and I'm looking forward for my next chapter, 2026 and 2027. I kahwin walaupun tak ada calon, tapi tak apa, I akan tetap yakin 2027 I kahwin. Next year I tunang. Kalau awak tengok, boleh lah, get ready lah, apa-apa. Tak ada, I'm just joking, but it is what it is, okay? And thank you so much to those yang proud of my achievement, proud of me, because I rasa I tak cukup bagus lagi untuk diri I.
I nak achieve banyak lagi country I nak travel. And teringin juga kan, selalu TikTok lalu travel dengan husband, dengan kawan tu pun ada husband, faham tak? So like it double date, best lah. I manifest lah benda tu, and I yakin one day Allah akan bagi I rasa kebahagiaan tu, insyaAllah, amin. So girls out there, please choose yourself. Don't ever begging, don't ever chasing a man. And biar lelaki yang kejar kita. Macam tu lah prinsip hidup I. Sesuka mana pun I dekat seseorang, I takkan chase him. Tapi sakit lah, malam-malam nangis lah. Alahai, malam-malam nangis je. Macam tu lah kehidupan. Allah bagi yang ni, Allah tak bagi yang tu. Okay, belum lagi. Bukan tak bagi, belum lagi. Just not the right time. So I hope you guys get something from this video. Yang baik korang ambil, yang buruk jangan ambil. So I wish you all the best for 2026. I wish myself also the best. I'm looking forward what will happen next. And for 2025, I really glad I know someone that you have no idea how happy am I at that moment. So yeah, I'm just glad that happened. Tu je lah. But it's, I don't know, it is what it is. I just follow the flow. Banyak lagi benda nak explore kan. Macam mana kita nak cakap tapi kita tak boleh cakap. Kita takut dia tengok, and I'm takut orang judging. So I selalu macam tu. I overthink and I takut orang judge me. But who cares? So biarlah I dengan Tuhan je yang tahu perasaan I terhadap dia. So lagi sekali I tekankan, apa yang I cakap bukan berkenaan my past with anybody. Please move on. Dah 2026 dah. Okay, jangan perasan. Tolong berfikir dengan waras. Okay, macam itulah. Aku tak cakap apa pasal kau sebenarnya dalam ni, tapi aku kadang-kadang terpaksa cakap sebab aku tak nak mana-mana pihak perasan. Okay, jangan perasan. So guys, thank you so much. Siapa yang tengok semua video I this year, siapa yang subscribe, I know untuk I dapat 1k subscriber tu lambat lagi sebab I pun tak aktif sangat. Content I tak aktif pun. Okay, so that's just what I'm manifesting. So YouTube ni untuk I, bukan untuk siapa-siapa. Untuk I tengok lagi. Tengok nanti tahun-tahun akan datang, I tengok balik video-videonya. I orangnya yang macam tu. Okay, kalau I rindu Japan, I tengok video Japan. Macam tu lah guys. So siapa yang nak kahwin next year, siapa yang nak tunang next year, siapa yang nak apa lagi, apa-apalah next year, semoga dipermudahkan, semoga diberikan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. I'm looking forward for a new chapter in my life. I yakin Tuhan akan beri yang terbaik untuk I dan untuk dia. So there's a lot of things to say but I don't want to say here. Thank you yang stay dengan I dari dulu sampai sekarang, yang ada yang terima kekurangan I, yang ada yang always show up, always there for me. And guys, thank you so much for watching this video. Be kind and always do what makes you happy. Bye.